Haka absantrik jung penai rempang haus nam araja arpau mintrang ba kajelau konrad ke sangma ulalek banbu yung maunong rim bansnai kasurok kaba arpu kendai kilometer na kendai mer syasnong omsen lengba kasnong kiling pilang kata bat baitingka ka Ministry of Dana hapo ka scheme North East Special Infrastructure Development Scheme kabakot prapsau klur tingka. Ya kani kasurok labu yung maunong rim haka jingdan rengkat sembon bitrang ba bakami ya kana peludi uba persatuan tinsong harengkat ke jenalang UMLA ke jirang US Sotun UMLA ke Mauti dasakiat lamari UMLA ke Nongston uba Max 9% uskatri ke NEC ke Moses Chalai bat kiwe ki officer kabos ngudu jingkerman haki nongsong snong kalong baka kabau mintirang ba bat sembon bitrang ba kipen sngo bakam syam la orlong namari ya kate kasurok klam tray pendap hadu kasnong omsen bat lapan kutno ya kacintray tang hadu kasnong pengkeri bat ya kani kasurok ru la ai bansna hakadar construction company kabana silong Bansu pen kan mau mintrang ba haba jingkan hakatu kasini ulong baka thong jong sarkar chela kalongru banyo ban siang rong hadu kisnong ba kendong kesat kenang ban la ban pensuk ipai ba batru bakin biang kayo kakon namar ka jingdon kasurok kan pensuk ikinong song snong ban poi sakyo kihan nama lagi yo ya kasurok ka babaha gide ban kan mau kabatam nangka karoi kapar kalatu kajigreus pa kalawan Nari bapin ong, bapin reus pak, klem warna iya ke projek, kami day kalenti kesingkin, nakray katakan long lenway. Bat nga mau, ka manifesto jong ka parti NPP kami ong. Ikwa ban warna iya kata ka jingkela, kami ong ka change, hapo ka jelang bigla. Bat ka basdang, ban warna iya kata, ngi ong mday ban ong bagin warna iya kata ka jingkela has bersulong. Kabangi kwa banwara e kejingkela kadai hanong kundong. Lada kadon sisa kejingkela karoy kapar kanong kundong. In sayo i baka jela migla jongi kakaladur bakla. But I can assure you that this government always has stressed on the importance of connectivity. We have always given the highest priority to ensure that not only the national highways, but more importantly, important economic zones, interior rural villages get connected as fast as possible. La ban su pentip hang ni bakani ka scheme kadai ka wei na jing thmu jong mintirang ba du bat menteri ka dona baki surok ki bodon hakitain khapun ki blasha isra dak snam ki dei ban sha siang rong habai dei bat kani layo banikran bo rang ba snong ka omsan uba sendon doloi uba lapin sngo ya ka jing sngosi ya ka jimamla jong sarkar ban pendap hok ya ka tei ka jing surok hadu omsan kumba lapin bana ha ka sibu maunong rem ka sengsion lamu la target hadu umsan da balong ka akut hapok pangker eken kan ko syur sa tabala target ikolar bang hadu umsan kan balong kan ko syur sa umsan kala akut hang tu hi kamun ma kum kilometer kala akut hapok pangker